Afrika Borwa e tadingwa ho ba e nngwe ya dinaha tse nang le bokgoni ba ho iketsetsa ente. Mohlanke moholo wa SAPRA o re sena se keke sa thusa maAfrika Borwa fela, empa kontinente ya Afrika yohle e tla fola molemo. There's clearly political will, there's clearly support from the national government, there's clearly support even from us as a regulator. And I think just being able to, as a country, articulate that strategic intent is already sending the message, to innovators, to the scientific community, and even to investors to say South Africa is ready for this. Molaodi enwa wa dihlahiswa tsa bophelo o re diente tsa Sputnik le Sinovac ha jwale di lekolelwa ho ka sebediswa nakong ya tshohanyetso. Ka o le leng lefapha la science le tshibollo le re le se le ithutile ha batsi ka hore COVID-19 e ama jwang batho ba dikujwana di mahetleng. We don't have all the competencies, though. There are still gaps that we have identified in the work that I said we're doing. And we are now, in the next 18 months or so, looking at how best we can fill the gaps, either with technology partner or research partners, in order to make sure that we are ready for the next pandemic. SAPRA e re ho tla solwa morao metjha e tshwanang le ya ho tjhaella diente tse ding tse jwalo ka tsa Pfizer le Johnson & Johnson monwana.